También se ga kisi kavi Jesucristo rian kutse ne kunu naunzo kane kung tian so mazo riani apostol konde so manatas na nazo riani hivia. También se ke visha yagui kin eni apostol mazo ne kamint oso kani apostol chere kunchi ya rian chiminia ha. Ne gaba so gani apostol ne katash so riani so. O kumazo chuma Jerusalenia ne se gabi so ansoma maze na biso kana seba katat ware ya sebar kezo mazo daba katashna maung riazo ha. Ose Juanro mesi kutane maibi nau ne chazo sahnem animai katuni mazo kedo guiadon ta Jesucristo ni apostol kone zo manata sana zoria ibia. Kaneshna ani so ma Jesucristo ne yamese kuchi huni si Israelita riajani giazona kata soriano Señor, tahni sorian Jesucristo sane kata Jesucristo riani soa. Y ahro mezino shkun katrongui ki yaso seba ki yaso adon. Nube si sunzo mezun yoma sane asa katu ni may ni manzo ne grind ozo re no kwa kane kunzo sinata sana re ibi adon. También se nu chuma Jerusalén do, nu estado Judea do, da chuma Samaria do, da chuma gando, nahria chiminia, sane kaanzo, natazos na nahadon, ta Jesucristo rianizo. También se kisi kami Jesucristo da rianizo, kaneni yahnizo mazo, ne teme se kabizo sta, kiah ahne katuso, rkenka ne kabekin enizo mazo ama. También se ni yaushani apostol resta reba Jesucristo zane nen enizo ta kune anikun bizinu yatsika sish nunizo nahadon. Kane kataros no oyoa meche onikunzo si kabi estado Galilea ni yaso shtaga. Jesucristo mezen eso seba kabizo ginazo shta kia ahne azba kabizo shtaro tanki yahunzo naninzo kanazo rianchmin yahadon. Tahro sinu yatsika siriani apostol yoa. También se kanchani apostol ne namauni so chuma Jerusalén. También se obara trani so ne oachin ya ni sorian anja. Tanki ya ni so gani chanado. Ka Maria ni Jesucristo do. Kani tinu Jesucristo do a. Sanea kavi Judasa. Ose ni casos kakun ya kananzo kana gozo ma Jesucristo ne Cristo oi okia yoa. Kane toko ba azo mazo ne kabizo a. Kane kata Pedroa. Bache kata otinuni sunganu seba nata zoria ibi seba yakunu na Jesucristo ndaba yahnua. Sane ina si cheganu si apostol así kutane Juan Jesucristo ndase kabi Jesucristo sta ki ya ahro mezino shkun kutbi kanu si apostol adon ta Pedro ria kunundani si kunutrea. También se narini so mavisno one ozoro meziguna José ne Barsabás kuna hunso ne justo tukuna ni mazoa ne ozoro meziguna Matías kane kachin ya tarani so ria ankatahni so ne eso si nira amanu tabani makunun tahibia cheda tianzo mero twizinia narizo zeba katazo zunya ne gunso apostol natasana Jesucristo ria ibia oze atana Judas zunya na hadon tahni ibi kachin ya ni ibi ria anja kane tiko dijahni so meroso kya kanane siguna Matías mezik ya kanane cheda nayon soria Judas ne kutwizo ka ochani apostol kune Jesucristo manatas na nazo ria kunundani ibi Maria chimia. Dameze kachesh Pascuane kache yavisha chigui ne kizish Pentecostesa ne dia kache chigui azi kavi Jesucristo sta. Ne guio tameze kunuche kunundani sino koma Jesucristo ra ovea. Ne tani yo kuno darani sin nerabe seba na yurabe ne da seura uno na naiba virestaro ta kunra ni so gana yurabe a. Kane kin eni so razune asba ya an shat a varazun kin eni so ne kitara zun yo ra oni so a. Kane karani mai anima darani so kane kunch eni so no kwa kapmini so shnahi no va ne ndawa shna kabe kapmi o oni so ki anima aha.
También se cuida kumand oibi Israelita chuma Jerusalén si me yara kana komay ahmeni hibi Israelita yo ne si chanu chuma naria chimi me unisoa. También se kononi hibi Israelita yo nda na yura beyo ne cheda kono treni hibi Israelitaria beyo ne kant orani so se va kunga. O se o oni hibi Israelita yoro kuno se va kamini sino ko ma Jesucristo na ami o oni hibi Israelita yo a. También se karay ahorrani hibi ne katahni so a. Chani sini kun aminia sa ne zikabi estado Galilea me kunundani so a. Ne asa be uno oni se va mini so na amim ani ni riani ga. Ne ot ahni so kangana ko ne katahni so a. Kachendok oni sinya na binona kana jwa tahni si kangana ko yo a. También se kanikun Pedro ne no kwand o kamiso ne nata so na nania ha. Ne kushno nun daba kunrat asoma sa ne nu niaro me se va kata siuna Joel sinata sanay ang kana ki yahi ang ha. También se kata Joel ha. Niya mea mi mai ang rianzo ne tahi ang se va asa ni trun kani a chiminia ne ka ne nima iwi marianu chimine ta ni zoro nata na narke mama ani so a. Ne ni sita truro na kiant ora sonriani so kia ne ni chingaro ka mint onne riani so kia hadon. También se guiyo karah nima ni si nurianzo nima ni chana nurianzo ne nata ni so snana hadon. Kunoso si Israelita na naniaha también se ahne eso ta kia Jesucristo si kabichuma Nazaret se va kuno kwaso kia oso sunsa no ko kin eso kia ya anhadon. También se tokwacheni mazo rianisita ri mazo kane katroni si ne no ko mai an mazo riar kutse ne kaviso kia ma azo ha. Sane kia an se va ne kabeyunch e kaviso ma sane kru na unso kia anhadon. También se ken etara nun se va ya kru na un Jesucristo kia anhadon. Kane kavi Jesucristo dash nui anrenu bai anha. Ne yanaka Jesucristo ne mai anka narkei an ni mazo ma Jesucristo daba katat wazo a. Ne kia Jesucristo ganu si apostol daban eso se va ranu ne demese kia Jesucristo kaminu si apostol nushna mizo daba kunozo kaminu hadon. Che daba chen oshka ya daranzo si Israelita cuenta se vacha Jesucristo si katrom azo rearkutse zane si nir amani mezo ne si kane antinani mani rianzayume unso kia anhadon. Ta Pedro riani hibi kunu treyo a. También se ga kunoni hibi nana yo ne kinanont orani so ne shna ahni so ma Pedro ga oni apostol kune Jesucristo ma nata sana zorian hibi katahni so a. Ne ta kiano katinu tahni so shna ahni so mani tui Pedro a. Kane katah Pedro riani so a. Nutrani mazo kana kozo tresa ne katane kunondazo cheya kin eibi sewa no kozo ma Jesucristo gane tinabi a kakun tumezo nerkei a nimai a katuzo nimazo hadon ta Pedro riani hibi Israelita yo a. Cheda meni si kuchumara sanazoro katane niso ne maguiyo meze kana kona kaba nuhmi hibi ma Jesucristo ta azunga. También se o kanakorani sino ko ma Jesucristo na natko yoni apostol riani so ne o kuntubi kunundani so a. Ne o tre kachin yani so riani aha. Ne kutubeni so to oni so do si yani so do nerkeni so ses ahni so riantwi ni so siya chinra zuma. Ne o nutre ni so obe ne ushat ahni so ratuncha ni so a. Ne demese ndania da kotora tarani so chani so ga tui ni so a.